Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Du abarguri Press Club abitung atumpen dolamara jutang aklamalong kapangthir asai kedengpo. Du abarguri Jonel Karbi Culture Society atumpen chepatir piponsi nonang kileji ingdeng thong keprai si kepleng ni phai ingkoi rai si pen ke chengpon chephan hawar Karbi risonim sorong ajephan alir achampen katalon chephan do desang se sai ke klempon bomahut pini du abarguri Press Club abitung atumpen tame kapangthir asai cherapdunsi RD pidun. Lasi hawar Karbi risonim sorong aje alir achampen katalon pe melong chephan khai dhorom chipu pe pinra Karbi tangte Karbi pu mathara khai jutang jubat ke chan chephan duabarguri constituency aratame armu nang chetodunra alir acham nang pidun thapusi duabarguri Press Club abitung atumpen tame tuning report. Duabarguri pen Edward Sonkro Karbi Anglong News Channel. Aprang si dak Duabarguri constituency along la jutang jingthur atumpen la so program la non kiwang di la indeng thongkabra isi Karbi risonimso rongaji la bangsop arongaji ke pachun ponji phan dak Duabarguri hawar atumpen stame dode sangse kam ki klempon la sonsi thekmonong la son thak si pini nitum Duabarguri Press Club den stame pini apor ni tum apor CNC ni tum stame asap sobat asai pusame ke pangti asai pini ni tum deng polo la sila bangso ke deng polong jasimeni tunga churu panggang tung bang ke lagdak Duabarguri Press Club along Presiden Bidasing Ingleng dolo la pen Secretary Rajasteron alang ni tum bahini cepaduk pen la puson pini la cleanliness drive ke deng polong kal alang tum bahini pastame pini tum kadok awe pen alang tum khan ningaklong pen kachuru pajir polong la son thak taksi non kiwang dilang ani pestame nitum la son thak cleanliness drive kideng ponberi pastame pini nitum dakben cisik pono la pen la jutang jubat along chotakali la pen along ka prek anstamin nitum yong si apor yong si na chitonon chi la pen Duabarguri angkang arat anti samin nitum long ka kita mi la son thak kaching hondover plutang te nitum tami anso se ke klem kidam pon thege pastame nitum bor iponji la pen pini da bangso cleanliness drive ki claim pon along kadoga we nitum long nang chirabdu na tumdo alang nitum pastame nitum amen ke jongkon pelo stame nang chirabdun kadoga we phan anstame nitum Duabarguri Press Club hin pen ning klong pen kachura tame pajin pon karo. Karbi Student Freshers Meet ingdeng kretrok arani katalon pon adim United Karbi Club volongkom aji mesen pen pachun pon. Lo kacharli jongsi chepaduklote mo arnisi ke munit manjing lasonsi itum Karbi akhai aphantame nong me sita wanpo. Ingdeng kretrok Karbi Freshers Meet katalon pon adim lake volongkom aji Town Committee adung head United Karbi Club along akimi kacharli dun Karbi Student Freshers Meet talon pon. Rukasen College along Karbi Union Body Pen chepater piponsi kadukawe ahin pen kewang Bokolia Higher Secondary School penta chetongdun lasonsi aklim ariso ejang do anatum pen introduction chepachini ponlo. Chief Guest Man Penkedo Langpher EM Madhuram Lekthe Sitame Karbi Freshers Meet chetongdun pen lam ke than ponke Rukasen College along non kewang chike Science Cream tame padu ponpo. Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan laso aphuthak chingki chethan pon bomlo pusi pachini pon. Karbi Student Freshers Meet along kachetongdun Diphu MLA Bidasing Ingleng sitame chetongdun. Lapen ke student atumta kacharli nangji asondo o government pen kapithik pon non ke so arlo atuma phantame warsai thik pipon lo self help group lahai hui sitame warsai pipon bomlo. Rukasen College pen Karbi Freshers Meet katalon pon along bang pharo throk a student ariso ejangatum chetongdun lapen Karbi traditional folk dance kilun ke kan asondo antami paklang ponsi kadokawe aluhi kachetongdun atum anta aning arong chipidun pen ing samjin pen labang so mai pachun pon. Volong Komaji pen news report Ren Sing Kiling Karbi Anglong News Channel. Kardom Pinidak Volong Komaji United Karbi Club asai hemalong Rukasen College Student Union Budi tum Cipatir Piponsi Hingdeng Great Rock Sumar
la peneng jitu admission o sumara tumphan alang li tumphan kangthum karni asai mate freshers meet pulo la pen ke social meet alang li tung la puson amai ki pipon thek la kaisi ni arong mi melam lo la pen alang li tumphan suri ka choro pajir lo ase student atum phan piniar ni ason lo alang li tumphan eprang ge wangi aswan ning ge parung ya phan je li tum senior atum non BA Charlie bom atum ba non BA kiuntang MA kiuntang atum ana phanta student ex student hisab alang li tum ka chehang dolo ase hola ex student atum bangsi non Charlie bom kui ki mio somara tum phana bangke mission knowledge mate mission agyan pide kang ko lahlo laso freshers meet along bangke nili tumta UDC student ke manhut nili tuma senior student atum phan jitu nange thanalam pini nili tum stame laso tek si dambom lo sekadu ga ves tame laso dim be sele tum mission eprang ke chari thegia phan eme thang life future bright dia phana bangke pini ason son lo ke charli adi ma bangke ase pini dai tum theklong lo kadu ga beta nili tum au sumarang se nili tum khaya sumara tum se dak thek ser sar tum dopik la pen ke Rukasen college along stame prabjin pen la science college ke banje science stream ke banje phana bangta nili bori por etung ka chingonai CM sar phanta nili than lo pachini lo la pen ke alang lita initiative dan dum bom lo asidak nili tum degree college ke non mat ke lai longwet lang nge longwet tano ma arts an chot lang masi science la pen commerce stream ma bangke nili tum prabjin pen la da Rukasen college along pa introduce je phan nili bori pon ko ase lan chon lo nali tum phan na chutong non tempat suri ka choro pajeri National Monday Observation Committee pen pater pipon si ingdeng krenar kep arni ki ik arani katalon dun ni jankar pi anglong alo chartim prisek along National Monday Observation Committee pen pater pipon si ingdeng krenar kep arni ki ik arni katalon pon Pray achiklo ni phai kre trok siar ni charchim prisek along National Monday Observation Committee pen chipatre pipon si ingdeng krenar kep karbi anglong arat arnik ik arni talon pon National Monday Observation Committee amai phu babuti mungpen chipahem phupon amai long kachitong dun karbi anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang karbi richo longsing Ronghang MP Horen Singh Be Lakha Inkor Wothalangso MLA Rup Singh Teron, Dipu MLA Bida Singh Ingleng, Haraghat MLA Dor Singh Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Achor, Kache Teron Pi, Lapen MAC Penchenglok Hamphang Asong Kidoan, Lapen Ratchari Asong Kidoan Atum Chitong Dun. Kidamtang 2005 Aningkan Pre Achiklo ni Pai Kretrok Sier ni, Karbi lapen dimasa akhayang bong ron kedo ajoyne charchim prisek along aday awe pinpen bang plike praisi karbi atum apran dam nanglo laso ahuni ke phonangkok ajoksi pre ni phai kre troksi arni ki ikpusi karbi anglong aradatum hokponlo lapen haso arni apran ke dam nang atuma phan pining le thota chikimopon Labangso aporhu Jurkindeng pen Diphu Kacheleng Council bus Lapen Jurkindeng pen Hamren Kacheleng abas Humni along Aday Avepin Osomar Sarpimar Risomar Okorjang atum Kadokawe Bang Plike Praisi atum apran kedam nangke ning duklo Lasi Bangso Arnike Karbi Anglong Atok Anota Arniki ik Hokponlo Lapen Mai along CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Kaning Jepon Bangso Arniki ik phonang mate Aday awepin pen apran ke en atumaphan prabjin pen CBI inquiry pedopon popusi ning Jepon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning Jepon ki non ke klempon bom kitangte asai amo anta morning aningkan anke patang pon lap popusi ning Jepon Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Charchim Prisek যিবিলাকৰ ইয়াত নিৰ্দোষী মানুহক অপৰাধ হত্যা কৰিছে উগ্ৰপন্থী হত্যা কৰিছে প্ৰতিবান মানুহক ইয়াত হত্যা কৰা হৈছে নৰহত্যা কৰা হৈছে আজি আহি 23 বছৰৰ ঘূৰি দিলে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল
তৰফৰ পৰা আমি সদায় ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ কাৰণে বিধি আত্মা যাতে শান্তি হয় তাৰ কাৰণে আমি সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়াত যাতে ভৱিষ্যত কাৰ্বি আংলঙত এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজৰ সৈতে বুজাই দিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আহি ইয়াত বুজায় আগতে আপোনালোকে জানে জাতি যিটো এইটো জাতি সেইটো জাতিৰ লগত সংঘাত কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ মূলত আপোনালোকে জানে সদায় বেলেগ বেলেগৰ জাতিৰ লগত সংঘাত কাৰ্বি ৰেংমা নাগা সংঘাত কাৰ্বি মাজৰ সংঘাত কাৰ্বি ডিমাচা সংঘাত এনেধৰণৰ কাৰ্বি কুকি সংঘাত ইয়াতেও যিবিলাকৰ ইয়াত বাহিন্দা চাৰ্চিমৰ বাহিন্দা স্থানীয় বাহিন্দা তেওঁলোকৰ কাৰণে আহি নিৰ্দোষী মানুহ তেওঁলোকে 41জন আছে নিৰ্দোষী মানুহ যে যিবিলাক উগ্ৰপন্থী দল আহি তেওঁলোকক হত্যা কৰাইছে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ মূলত এনেধৰণৰ যাতে ভৱিষ্যত যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ নহয় তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি গোটেই টিমটো আহিছোঁ দোষীটো আমি যিটো বিচাৰিছোঁ আমি যদি বেছিৰে পালে তেতিয়াতো আমি শাস্তি দিম আৰু এইটো CBI দিবৰ কাৰণে মই যোৱাবাৰো কৈছোঁ যে শাস্তি পাবই লাগিব আৰু ফাঁচি দিবই লাগিব আৰু CBI দিব লাগিব বুলি মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আজি 9 বছৰ আগতে মই তেওঁ লিখিতভাৱে মই CBIও দিছোঁ আৰু ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ ভিজিলেন্সত মই দিছোঁ আৰু DGPও মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ SPও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে Wopong teron arong arat atumpen ningduk arani kachikimo. Lakha ingkoy rapho nilip MAC constituency ke parlo Wopong teron arong to warkrong thom kachetok arong arat atum mekar sarlar chingrumsi charchim prisikalong apran kedamatumaphan chikimodun. Ningduk arani solangdo karbi arat kedo anta bangso arani aphan chikimo damlote karbi aham phangalongsi isi ningduk meme chijin so meme lapen mekri kibu ham un epin arani binong. Kedamtang surihini rapho aningkan pre achiklo niphai kretrok si arni karbi lapen dimasa akhayang bong ron kachithor ajok adai awepin bangphi keprahini akarbiatum apran dam nanglo. Korte ingjer lapen mumar atum antame dimasa okchumpran arideng adai awepin pen apran dam nanglo. Bangso ningduk aranielong ningduk chepaklangsi nilip education board chairman George Rongpi Wopong teron arong asar David teron lapen amekar sarlar atum chingrumsi rong atowar krongthom kachetok along milur kaipen kachikimodun. Charchim prisik along dimasa okchumpran asong atum adai kawe karbi akhaya tumaphan apran karmudalong kithidun atumaphan sining chomrong me kedodun long chephan arnam angnu hirjumi hangpisi chikimodun. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Nom na si non tak chen na elong kai mak som de ma haputa sar kon bilang hapuna ba đang đi băng cái là đang luôn băng băng nó cái tôm băng cái lông này lông ta sụp to tuli là Ờ. để phô trong cái này đi cái là phía đi tôi bằng băng nó cái ta nhìn về cái chọc sẽ được tuổi
अच्छी मार दिया चर्ची में एक जगह है ना के लिए तो आज अफसोस मना रहा है निकाल से अभी सर्वे नहीं तुम्हें लोग दान तो साक्षी लोग नॉर्थ ईस्टर्न दोबार में कि पुई दाम है तो से पुई दाम लो मत sebenarnya kalau dia main kan toy lo kok oh gitu puy hut karbi lang Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me